Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kaya jam vlog masih ini bagai. Kalau tuh ini sih betul nawan piwang nasional itu am subscribe कर दो। itu mah tim apa ada football tim apa maksudnya jersey aku nih tuh maksudnya aku akin channel lah masih dona tuh nanti baru maksudnya ini bagai jersey unboxing lo masih nanti baru maksudnya lepas so jersey lami o lapen akar mas lami o nanti mau komen lah nanti ini nanti baru maksudnya nanti nanti abis itu le pancing tuh namanya jersey lah itu namanya first time laka yes Holyram ko next dula nabangay gipar phano dono tu itu sudah oke ya dan tuh lah ya coba Kita tinggal kemudian sekali cini pun tahi kelar bang aja, akan lah. Pilih lagi, rensing, misi lagi, rensing keramsi. Aku bang keramsi, aku bang tak pun jelas tu rensing. Halo guys. Dan lampu lama itu dalam tengah joy saya ini sebelah jersey number 8 oh lama ke ya Jitan laswa jersey nomor 8 kecil bahasa YouTube channel nonton JKA Jang Vlog tuh nah tuh hombre yang kan JKA Jang Vlog coba lah bang jersey nomor 8 jersey number 7 lah bang yo hok lam di bimbel lah hok di ramen lah huruf sing saya nomor Neldo dan nah kayak jersey kalau 12 number kayak kesalahan ke ya Jet Timung ini tuh orang peliharaan lah jersey number 6 jersey number 6 Joycing jersey number 2 labangnya Dhan dulu ya itu sudah kon nomor nih lah 11 number lake Miji cuy lake oke belang tuh kalau jersey number 4 jersey number 4 Biju oke itu orang peliharaan letak Biju
Oke, langsung aja nih. Oh, belah naik tak lebih, ha? Jersey number 5, oke. Dua, main ke Robi. Sedang tu melatih orang itu penas ini football apa tu kondoji. Aro, pamer sila bang so jersey mana opening match, opening pun nasi penas apa tu pun cengji. Penas apa kono? Kesana penas 16, ke penas 17. 17 ni jadi tu mana pada nasi jadi tu mungkin cincang pun itu lah. Oke. Ruby, Biju, Bimol, lah. Ini pun ada hanke lah. Oke. Meji. Tang juri deh itu maris deh mahal. Dhon. Jetimu. Lake, labangke, rupsing, loh. Nak ni cuy loh. Aha karya ni mana lah. Sami ni YouTube channel lah mana. Sami arke jang blog posisi ni. Sami aha karya ni cuy bina lah. Sini ni. Sami cincai pun kuat cilon ni nanti nak komen lah nanti nak pergi ni kita. Sini ni cincai pun kuat. Cik lo yok mah pang apa? Tepi boleh ho. Cincin lah, boleh ya. Kira lapun ninu napa lawan po? Pertama guys punya vlog mana punya video nanti mana wanti mana cuma na. Guys tu ni lah justice tu ni tu lah. Kita nak jadi tu ni patut punya punya ke 16 lah, ke 17 ni nalar, ke 17 ni tu patut punya. Terus nanti kalau guys tu ni lah so video tu saya tu kelayan nanti ni sam. Pertama tu nanti like, lepen subscribe, lepen komen, lepen nanti nombor semua nanti kita nanti tu Vamos a hacer los temas subscribing na la telepon semen tu merina. Ada mo next ke orang yang video semen alko je kalau mau apa.